کێمبوونا نرخê lêreya Sûrî bûye mijara sereke û çîroka rojane gowelatî têde diaxivin. Ku îro li bazara bajarê Qamişlo $1 Amerîkî nêzî 1500 lêreyên Sûrî dike. Di sala 2020 de nirxê $, Amerîkî beramberî lêreya Sûrî bilindtirîn az tomar kiribû. Lê bi tenê di meha dawiyê de 300 lêre hate ser. Niha jî necîgirbûna buhaya lêreya Sûrî pirsgirêkekê li cem pereguhêran çêkiriye. والله انا تقريبا انا بو 1500 وبري وينا يعني بجمل 1700 قلنا ده 1000 اجيان ببين انا يعني شلو بنكا مركزي بي دولار ده سيدنا معي فانا مكتن وقتي موسم ده ومبالغ لازمه فاز بيجم بنكا مركزي $1 ياخذ سكر رشد بفروشي جبو دورا بكري شخور بارزاني فروقاتي جوجير مينن حقي موسم دركفي وهي موظفه حتى حشت مهر. Bidaketina nirxê lêreya Sûrî 20 sedî ji nirxê keresteyan zêde bûye. Lewma gelek welatî jî destvala vedgerên malên xwe ji ber ku her tişt buha bûye. Hin xelkên Qamişlo dibêjin pêwîst e ku aliyên berpir sînorekê ji vê buhabûnê re deynin û hin biryarên ceddî bidin. دو کچکا خونی بچوکانی مجلی عیده جر کرینه 65,000 ورقه سه کچک و کرک 4,000 کل جمتنه هر یکی وسطیاً 64,000 بحسبی تی چه بینی زاروکی خوره هی تدا اود بیجن ما $1 کری ام بسوری شغلن راتبه ما بسوریه فرق سوری و $1 چقاسي ام $1 نابينن بس معاملة سوري بس والله قهالو بوضع زحمته يعني عالمي ايه فقير وجه نظامري ايه تير دي سنه غماويه ايه تير $1 خد شغله بس والله فقير شغلي زحمت زي Piraniya keresteyan ji derve bi dolar têne vekhwestin ji bo Rojavayê Kurdistanê. Lê xelk mûçeyên xwe bi lêreya Sûrî werdigirin. Got di navbera her du nirxan de cudahiyeke mezin heye û ev yek nerazîbûneke mezin li kolanê peyda kiriye. Zîgel berdewamiya daketina buhaya lêreya Sûrî nirxê hemû kelûpelan bi awayekî berçav zêde dibe û ev yek bûye bar li ser milê welatiyan û bi taybet li ser kesê fermanber گۆمەهانە bi tenê nêzî $6 Amerîkî werdigire. Lava Esad, Kurdistan 24 bajarê Qamişlo.